امروز درباره مبلغ صحبت میکنیم. سال 2023 این آخرین سال بود که من دانشجو بودم. 31 مارت همین سال این آخرین روز رسمی درسیم بود. این معنی آن را داشت که من اکنون وقتی خالی بسیار دارم و باید از دنبال استفاده ثمرناک آن شوم. و خودم وعده دادم که نوبت از وضعیت زندگی باید هر هفته یک نوار در وبنامه یوتیوبی هم نشر نمایم تا 1000 ابوناچی جمع آوری کنم و وبنامه یوتیوبی هم را نیز به تجارت تبدیل دهم. در حالی که من الکی متخصص آیتی بودم و این کسب به من شرایط زندگی خوب را فراهم آورده بود. در این سال من کوشش کردم با دیگر شرکت‌ها نیز همکاری کنم و دیگر تجارت‌ها را نیز تجربه نمایم. این نوار را بسیار از دوستان آنلاینی درخواست کرده بودند. من باوری کامل دارم که این نوار به همه نسل جوان، صاحبکاران و مهاجران و عموما شخصانی که میخواهند کارنامه سازند در ساحه فناوری‌های اطلاعاتی کمک میرساند. بسیار از نوارهای من درباره کارنامه و تحصیل، تجارت و آیتی، سیاحت و سرگذشت و موضوع از همه پسندیده‌ترین من حیات من میباشند. با وجود این من حیات خود را یک چیزی بی‌نظیر نمیشمارم. از این رو ویدیوها برای گویا خودنمایشی خود نیستند، بلکه برای منفعت شما و احتمالاً الهام بخشیدن شما تحریزی شده‌اند. عادتاً من اونقدر صحبت نمیکنم درباره مالیه و مبلغ، خصوصا در همین وبنامه. هدف اساسی من در این وبنامه اون است که به شما کمک رسانم تا به آرزویتان رسید و وقتتان را ثمرناک استفاده برید و تحصیل کنید و با آیتی آید. بله، براستی با شما مبلغ هم لازم است تا که این کار را انجام دهید. توضیح گفتم که هی ریزو چرا این نوار رو کرده ایستاده؟ آیا سبب کردن تو از این نوار اون است که خودت رو نشان میدی؟ البته نه، این برای خود نشاندهی نیست. من این نوار رو ایجاد میکنم چون که من میخوام به شما قیمت دهم. اگر که تو نوارهای من رو تماشا کرده باشید، من یک بار میگویم که مقصد اساسی من این درآمد میلیون ها نیست، بلکه تاثیر مثبت رسانیدن در حیات دیگران است. و سببی که امروز من این نوار رو ایجاد میکنم اون است که من باوری دارم که این نوار به شما قیمت میدهد. دو سبب است که من این نوار رو ایجاد میکنم. سبب اول الهام یا اینکه موتیواسیون. اگر زبان تاجیکی رو نمیدونی، من فکر میکنم که این نوار به شما الهام بخشد تا که با آیتی روید و کارنامه سازید و تحصیل کنید. دوم، فهمیش. با اندیشه من این نوار خیلی یاری میرساند به شخصانی که میخوان ویدیو ایجادکار باشند و مقاله نویس باشند و با آیتی روند و کارنامه سازند. خب امروز که 31 دکبر سال 2023 است و ما آغاز میکنیم از 31 دکبر سال 2022 یک سال را حساب کتاب میکنیم و برای وقتی که من هم 19 17 20 ساله بودم میخواستم که با آیتی روم و کارنامه سازم و دانشگاه روم و متاسفانه این گونه مندرجات در یوتیوب تاجیکی با زبان تاجیکی نبود و برای همین من از مندرجات انگلیسی تماشا میکردم و صفات با آنها و این در حقیقت که زیباست. براستی من حلاوت میبرم از ایجاد کردن این نوار، اما در سیاره زمین عموما سه نمود آدم‌ها هستند که نمیخوان چقدر درآمد خود را با جامعه گویند. یکم این آدمانی است که پاره میگیرند. وقتی که تو پاره میگیری البته که نمیخوای که دیگران دونن. وقتی که دونیسن الکی در محبس هستی. دوم، آدمانی که انداز نمیسپرند. وقتی که تو انداز نمیسپوری الکی در اکونومیکای دولت مبلغ نمیرود و دولت پیش نمیرود. برای همین بسیار از صاحبکارایی که انداز نمیسپرند در سیاره زمین آنها نمیخواهند که درآمد خود رو به دیگران گویند. و سوم آدمان آن است که آدمانی که تنها نمیخواهند که دیگران دونند و این سوم آدمان رو من احترام میکنم چون که وای معلومات شخصی خودش است و باید که با جهان آنلاین نگوید. و آغاز میکنیم از اولین جریانی درآمدی من که نام دارد استیپندیا از اتحادیه اروپا. خب وقتی که سال 2019 من بعد دانشگاه داخل می شدم و با مثل دیگر از همین بچه ها که میخوان که رایگان تحصیل کنم و براستی این زمان همین آیتی اومدنی باشی دانشگاه لازم نیست با تو اینقدر مبلغ زیادی مصرف نکن، در یوتیوب همه معلومات هست و من میخواستم که یک راه رایگانش رو یابم تا که روم تحصیل کنم و میخواستم با مالایزیا روم، با روسیه روم، با چین روم، با ژاپن روم، با حتی دانشگاه ملی تحصیل کنم رایگان گذاشته بودم در آن وقت و اما متاسفانه با دیگر دانشگاه خارج کشور در حقیقت که مبلغی گرانبهای بود و خوشبختانه من که اتستات 11 داشتم و اون اتستات همش بهای 5 بود و من زبان انگلیسی رو به درجه کیهانی میدونستم و این الکی همون امکانیت من رو خیلی هم زیاد کرد برای گرفتن همین گونه استیپندیا از اتحادیه‌های بزرگ. برای مثال استیپندیا که گرانت گفته چی رو میگویند؟ شاید که به شما لازم باشد برای دانشجوی آینده. برای مثال اتحادیه اروپا که بزرگ است و آنها میلیاردها یورو دارند و باید که آن را
ба дигар одамоне ки ба он ниёз доранд диҳанд. Ё ин ки Роналду миллионҳо дар сура ҳисоб дорад ва мегӯяд ки ман мехоҳам ки 100 то донишҷӯ аз Осиёи Марказӣ ба донишгоҳи Харвард равон кунам ва инро ман пардохт мекунам аз маблағ. Вақте ки Роналду аз суратҳисоби худ пардохт кард, вай тариқ автоматӣ андоза намеравад, чунки хайрия, хоб donation хайрия мешавад, ё ин ҳамин гуна грантҳо, ё ин ки Билл Гейтс ҳам ҳатто foundation дорад, ин гуна грантҳо андоз намесупоранд ва ин дар ҳақиқат ки зебост барои одамоне ки миллиард дар суратҳисоб доранд. Ва бале дар соли 2019 ман хушбахт будам ки бале якчанд ҳамин грантҳо, квотаҳоро дар ҳамон сол маркази дурахшандагон буд, маркази барномаҳои байналмилалӣ буд, YouTube, Google, Facebook, ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ ман кофтам, донишгоҳро ёфтам ва бале хушбахтона ки мо ин грантро гирифтем ва ин грант дар як семестр 1100 евро пардохт мекард ва ки ба маблағи тоҷикӣ имрӯза 13335 сомонию 50 дирҳам аст дар як семестр ва дар 7 семестр ин аллакай 3.5 сол мешавад. Як семестр ин 6 моҳ аст. Дар 7 семестр бошад онҳо 93348 сомонию 61 дирҳам медоданд. Хоб ин ке гирем дар солш бошад 2 семестр агар мешавад 2200 евро, 1100 ҷамъи 1100 ва бале сипос ба Иттиҳоди Аврупо ки мо 3.5 сол таҳсил кардем ва маблағи ҳам пардохт накардем аз суратҳисоби худ. Ва агар ки ба марказҳои байналмилалӣ ё ки маркази дурахшандагон агар ки рави ягон хориҷи кишвар таҳсил кунӣ, чунки вай ҳамаш аз буҷети дохилии кишвари мо аст ва ту бояд ки баргардӣ ва он маблағро ба ватан баргардонӣ, чунки онҳо туро сарпарастӣ мекунанд ва ту таҳсил мекунӣ ва бармегардӣ ро бармегардонӣ. Қонуни ҳаёт ҳамин хел аст. Ҳатто падару модарат ҳам маблағ метиҳанд ба ту то ки рави таҳсил кунӣ. Вақте таҳсил кардӣ ҷои кор гирифтӣ, пас он оҳиста ба падару модарат бармегардонӣ. Аммо хушбахтӣ ё ки зебогии ҳамин Иттиҳоди Аврупову ҳамин foundation ё фаундатсияҳое ки дар сайёра ҳастанд, инҳо танҳо туҳфа мекунанд ба ту. Мегӯянд ки Ризо 2200 евро гир дар як сол таҳсил кун ва мо аз ту интизор нестем баргардондан. Чунки аллакай меравӣ, виза мегирӣ, парвоз мекунӣ ба ин кишвар, таҳсил мекунӣ, вақти таҳсил аллакай нон мехӯрӣ, об менӯшӣ, умуман зиндагӣ дорӣ ва ҳам маблағ аз кисаи ту ба инҳо рафтан мегирад. Ҳамун аллакай бармегардаду, аммо ин бармои мо ин чизе наметобад. Аммо агар фикр кунем, агар дар ин кишвар ки ту омадӣ, бале ҳатто ройгон ҳам бошад, стипендия ҳам тиян, ба ҳар ҳол ту маблағ пардохт карда истодаӣ аз кисаи худат ё ки кор мекунӣ барои он. Барои мисол ман кор мекунам, андоз месупорам, барои онҳост. Ва бале инро мехостам ки шумо донед, аз моҳи декабр, январ, феврал, март соли 2023 ман 4 моҳ аз анамин Иттиҳоди Аврупо маблағ гирифтам ҳамчун стипендия ва дар як моҳ ин мешавад 120 евро ва ба маблағи тоҷикӣ мешавад 1458 сомонию 78 дирҳам. Хоб агар ки дар умум ҳисоб кунем барои 3.5 соли таҳсил ва стипендия барои 3.5 сол ки мешавад 42 моҳ ва дар 42 моҳ Иттиҳоди Аврупо ба ман пардохт кард 154449 сомонию 52 дирҳам. Вале мо ки барои декабри соли 2022 январ, феврал, март 4 моҳ ки ҳисоб мекунем, танҳо як моҳ стипендияи даромадро вайро мегирем ё ки як ҷараёни даромади ман ки ин мешавад 5819 сомонию 13 дирҳам барои 4 моҳ аз Иттиҳоди Аврупо. Хоб чӣ гуна шумо медонед, дар замоне ки мо зиндагӣ дорем, танҳо бо як ҷараёни даромад зиндагиро бурда намешавад ва барои ҳамин якчанд намуди ҷараёнҳои даромадро кофтан лозим. ва дигарин ҷараёни даромаде ки ман дорам, ин ном дорад шартномаи озод ё ин ки фрилансер. ва ин гуна вебсайтҳо зиёд ҳастанд барои ҳамин digital nomad ё ин ки одамоне ки бо маҳсулотҳои рақамӣ сару кор доранд. Барои мисол ту агар видео эҷодкор бошӣ, фотошоп хади кор кунӣ, рассом бошӣ, мусиқинавоз бошӣ, мусиқисоз бошӣ, барномасоз бошӣ, таҳиягар бошӣ, таҳриргар бошӣ, яъне ин гуна ҳамаи ҳамин яъне маҳоратҳоро мо мегӯем маҳоратҳои рақамӣ ё ки диҷиталӣ. Ва ин гуна шахсон бисёр вақтҳо шартномаи озод мебанданд барои якчанд муддати кӯтоҳ. Вебсайтҳо ҳастанд ба мисли fiverr.com ва Upwork. Бале дар ин гуна бале вебсайтҳое ки фрилансҳо кор мекунанд, рақобат хеле зиёд аст, чунки одамони донишманд, бақувват, афсонавӣ аз Ҳиндустон ва бале Покистон ҳастанд ки онҳо дар ҳақиқат ки ба маблағи кам вале ба сифати зебо корҳоро анҷом медиҳанд ва агар ту хоҳӣ дар он ҷо ҳамчун фрилансер кор кунӣ, бо онҳо рақобат кардан хеле душвор аст. Ба ҳар ҳол ин буд маълумот дар бораи фрилансерҳо ва вебсайтҳои фрилансӣ ва шартномаҳояшон. Ва бармегардем ба ҳикояи ман. Ва вақте ки ман моҳи март 31 март ки охирон рӯзи дарсии ман буд ва дигар вақти зиёд доштам, ман аллакай аз дунболи
он будам ки як ширкати дигаре ёбам ки бо онҳо шартнома бандам ҳамчун коргари озод, чунки аллакай ман шартномаи меҳнатӣ дар Лаҳистон дорам ва ин метавонад ки мушкилӣ ба миён орад агар ки дута шартномаи меҳнатӣ дошта бошӣ ва аммо шартномаи озод метавонӣ доштан. як аз вебсайтҳои зебо ки ном дорад LinkedIn ва мутаассифона тоҷикон он қадар фаъол нестанд дар ин вебсайтҳа ва ин макони зебо аст барои ҷойҳои кории профессионали IT-ро гирифтан ва бале кордиҳандаҳо зиёд ҳастанд дар он ҷо ва маҳз барои ҳамин кору корнома сохта шудааст ин вебсайтҳаи LinkedIn ва бале ман аз LinkedIn якчанд намуди ширкатҳоро кофтам то ки бо онҳо шартнома бандам ва бале бо як ширкате шартнома бастам барои 2 моҳ ва моҳи аввал ман бо онҳо гуфтам ки комилан ройгон кор мекунам. Вазифае ки ин ширкат ба ман дошт ном дошт Linux System Admin ва кори ман он буд ки бо дастаи савдо ва дастаи хизматрасонии мизоҷон ҳамкорӣ кунам ва бале ана ҳамон серверҳое ки онҳо доштанд ва ана ҳамон Seedbox, VPN, Proxy, бале маҳсулотҳои рақамие ки онҳо доштанд, бале бо ин ду дастаҳо ҳамкорӣ кунам ва моҳи аввал 30 рӯз ман кор кардам. Дар як ҳафта 40 соат, ҳатто 44 соат ҳам яхе вақто буд кор мекардам, бо 40 соат дигар дар ин ҷо 80 соат чашмонам саб сурх шуд ва бале як моҳи аввал комилан аз онҳо маблағ даромад надоштам, аммо моҳи дуюм $1000 амрикоӣ даромад доштем ва аз он онҳо $200-ашро ба андоз супоридан дар он кишваре ки ин ширкат барои хат буд ва $800 дигар ман даромад доштам ки ба пули тоҷикӣ мешавад имрӯз 8772 сомонию 61 дирам ва бале дар 2 моҳ 60 рӯз ки зиёда аз ҳар ҳафта агар ки 40 соат кор 44 соат кор мекардам бо онҳо намедонам чанд соат мешавад, аммо ба ростӣ гап дар бораи маблағ набуд, чунки аз он ширкат ман бисёр чизҳоро омӯхтам ва маҳз ҳамон ширкат буд ки ширкати худро сохтам ки IT омӯз ном дорад ва пас он дар бораи он баъд гап мезанем. Бале ин буд дуюмин ҷараёни даромад. Сеюмин ҷараёни даромаде ки ман мехоҳам дар борааш суҳбат кунам ин ном дорад вебномаи YouTube-и Ризо Гӯев ки бале то ҳол ба монетизатсия пайваст нест ва ташаккури зиёд хушбахтона мо 1000 обуначӣ ҷамъоварӣ кардем ва бале умедворам ки дар 1-2 моҳи оянда онро ба бале ба ҳамун партнёрии YouTube пайваст мекунам. Аммо то ҳол ягон маблағе ба ман даромад наовардааст ва умедвор будам ки якчанд одамон бо ман ҳамкорӣ мекарданд ва мо таблиғот мекардем ҳамун маҳсулотҳои онҳоро, аммо ба ҳар ҳол нол ягон маблағ аз ин ҷараёни даромад нест. Рӯз бахайр, имрӯз 4 январи соли 2024 аст ва хушбахтона мо паём мегирифтем аз дастаи Notion ва онҳо ба ман хабар расониданд ки баъд аз 1000 обуначиро ҷамъоварӣ кардан ман метавонам ки ҳамин барномаи онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ хусусан дар YouTube таблиғ кунам ва аммо мушкили дар он аст ки шумо бояд ба вебсайтаи www.notion.so/rizogӯев равед ва баъдан аз рӯйхат гузаред. Вақте ки аз рӯйхат гузаштед шумо бояд ки ройгонашро истифода набаред ва планҳои плюсу бизнес планинг онҳо доранд ки барои бисёре аз дӯстони онлайне ки ман дорам ҳама донишҷӯ ҳастанд камбағал ҳастанд наметавонам он гуна ё ки ин гуна планҳо ба онҳо лозим нест ва хусусан ман ҳам ин гуна планро истифода намебарам ин замон, чунки ба ман лозим нест. Аммо ман баъд аз хондани ана ин китоб ки ном дорад Show Your Work ё ин ки коратро нишон деҳ ва дар ин китоб Asking Client мегӯяд ки шумо ягон чизи ройгон ба ана ҳамин одамоне ки шуморо тамошо мекунанд бале пешниҳод кунед ҳамчун эҷодкор ва ман ҳамчун эҷодкор сипос ки шумо 1000 кас ҳастеду шудед ва ман ба хулосӣ омадам ки ана ҳамон шаблонҳое ки дар Notion дорам ва яке аз онҳо супер аст, беҳтарин аст ки ман аз соли 2020 инҷониб онро сохтаму дар бораш кор мекунаму дейтабейс ё ин ки базаи маълумотҳо дорад ва ба шумо комилан ройгон пешниҳод мекунам. Шумо танҳо меравед дар суроғаи поёнбуда ва онро дупликет ё ин ки дубликат ба худатон копи нусха барорӣ карда мегиред ва баъдан агар ки шумо фикр кунед ки ҳамин маҳсулоти рақамӣ сохтагии ман ба шумо қимате дод ва шумо аз доштанаш шод ҳастед ва арзандаи ана ҳамон вақти шумо асту кори шумо асту таваҷҷӯҳи шумо аст, пас он баргардед дар як суроғаи дигар дар поён аст ки donation alert ҳаст ва дар он ҷо ворид шавед ва чӣ қадаре ки шумо фикр мекунед метавонед пардохт кунед. Яъне ин тиҷорате ҳастае ки маҳсулота ман сохтам ба шумо пешниҳод кардам ва шумо агар писанд омаду шумо агар онро 10 рубле арзанда доштед 10 рубл пардохт кунед, 1 евро 1 евро, 10 сомонӣ 10 сомонӣ, чӣ қадаре ки мехоҳед пардохт кунед, ҳатто агар нахоҳедам пардохт накунед, ягон мушкилӣ нест.
یعنی تنها همین تجارت رو نیست من امروز خواستم یک بار امتحان کنم و این اولین تبلیغاتی من است در وبنامه یوتیوب و اون من در کارنامه‌ام و بله شما یک بار وارد شوید و این رو بار ببینید و امیدوارم که به شما پسند بیاید و بیایید رویم ویدیو رو دامش رو تماشا کنیم. میرویم با چهارمین جریان درآمد که نام دارد شرطنامه مهنتی من همچون متخصص آیتی. خب من شرطنامه مهنتی دارم با یک از شرکت‌ها در لهستان و بله بیاید درباره شرطنامه صحبت کنیم. در لهستان سه نوع شرطنامه است. یکی از آنها نام دارد умова заселения, умова праца و B2B. و درباره هر یک از آنها صحبت کنیم. اگر умова заселения این بسیارتر با دانشجویان داده می شود چون که همون آدم کاردهنده برای آسان‌تر می شود این گونه شرطنامه ها چون که آنها تنها سقورتای تو رو میسپارند و بله تو اگر بیمار شوی مبلغ نداری اگر که رخصتی نداری همین روز کار رفتی مبلغ است کار نرفتی مبلغ نیست. اگر که درباره B2B گپ زنیم شرطنامه بندی و یگان همه همون انداز و سقورتا و زوس و همه اینها را تو باید خودت انجام دهی در این B2B. اما شرطنامه از همه زیبا که بله به من پسند است و من آن را دارم نام دارد شرطنامه умова праца یا اینکه شرطنامه مهنتی که این شرطنامه به راستی بسیار از حقوق‌های تو را حمایت میکند. برای مثال اگر که تو بیمار باشی طولی یک سال آینده 80% مبلغ در کیسه‌ات هست. همان مبلغی برای مثال دائم درآمد میاری اگر بیمار شدی به هر حال تو 80% مبلغ داری یعنی گرسنه نمیمونی. دوم اینکه این گونه شرطنامه ها الکی همان اندازی تو رو 100% حساب کتاب میکنن و پرداخت میکنن و تو دیگر در فکر یک حقوق شناسی دیگر رو با جای کار گرفتن نیستی. این دو. سوم اینکه این گونه شرطنامه ها با تو پرداخت میکنن همون سقورتای تو رو. اگر که بیمار شدی بله میروید با دکتر میگویی که من بیمار هستم و تو رو میگیرن طبابت میکنن. برای مثال یک چند ماه پیش من برای طبابت دندان هایم رفتم و دندان هایی که الکی تنها با آنها پلمبه لازم بود پلمبه گذاشتن اما دندان هایی که آنها رو عوض کنند نو گذارند و رو رایگان نمیکنند چون که مبلغ زیاد لازم است. اما اگر خواهی دندانت رو کنی بیمار باشی یگان دارو نویسند پیش یگان دکتر روی همه این کاملا رایگان است چون که تو هر ماه پرداخت میکنی سقورتا و بله یعنی این گونه شرطنامه من دارم و بیا رویم حساب کتاب کنیم که من در این سال چقدر مبلغ کار کردم از این شرطنامه. و بله 8 ساعت من کار میکنم از خانه کار میکنم و با آفیس نمیروم. خب از این شرطنامه من درآمد آوردم 19587 سومانی و 41 دیرم ماه دکبر سال 2022 январ و فеврал و март و апрел و май و июн و июл و август сентябр октябр ноябр қариб ки як хел даромадҳо буд 14 то 17 максимум ва пасон дар моҳи декабри соли 2023 бошад ман даромад овардам 21929 сомонию 99 дирам чунки моҳи декабр ҳама вақт зебост ва ман боз моҳи ноябр дар рухсатӣ будам ва бале ба онҳо пардохт мекунам барои рухсативу дигар бонусҳо бо ҳозир Christmas holiday ҳаст همون ایدی که در این کشور جشن میگیرن و برای این گونه ایدها آنها تحفه‌ای لازمه دارن که برای همین بله درآمد زیاد شده است در ماه دکبر سال 2023 و عموما از این شرطنامه همش را اگر جمع کنیم میشود 202768 سومانی و 75 دیرم در طول یک سالی که من کار کردم همچون متخصص آیتی. بله 6 ساعت در روز یا که از روی شرطنامه 8 ساعت در روز 5 روز در هفته و 21-22 روز در ماه کار کردم و در یک سال 26 روز من رخصتی داشتم و بله روزهای عید باشد و هم کار نمیکنی و بله یعنی شرطنامه افسانه‌ای که به من پسند است و به خاطر حمایت میکند اما به هر حال تجارت خود رو داشتن زیباتر است. اما باز میگم که این شرطنامه بهترین است که در این کشور مردم میتوانند داشتن. خب میرویم با دیگرین تجارتی که من ساختم در ماه سپتامبر چون که الکی ماه ایول آگوست دو ماه کاملا که همین ماه ایول کاملا نخواستم یگان کار انجام دهم چون که در حقیقت خسته شده بودم در این ماه از دو کار رو انجام دادن هم کارگری آزاد هم در اینجا چشمانم سرخ بود و گفتم که این زندگی نیست. تشکری با خودم که از دو شرکت یکیش رو ترک کردم و در یکی از آنها کار رو ادامه دادم و پس اون ماه آگوست 16 آگوست باشد با سرم ایده آمد که بیا وبسایت rizogf.com رو میسازیم و در آنجا همچون خدمت رسانی را برای همین آدمانی که میخوان مغازه های آنلاین داشته باشند وبسایت ها داشته باشند پیشنهاد کنیم. برای مثال
ما وبسایت میسازیم. بله یعنی همون تجارتی که مردم میخوان در جهان آنلاینی اون رو یک بار انالیز میکنیم و یکون وبسایت میسازیم، پیشنهاد میکنیم و البته که پس اونها با ما مبلغ پرداخت میکنن. اما همگی یک مشتری من گرفتم از همین www.rizogif.com همچون وب دیزاین، اما همون مشتری هم در آخر با ما شرطنامه نبست و بله وبسایت با اون نساختیم. یک دانشجو با من پیام روان کرد، گفت در پست الکترونیک گفت که او میخواد بله به مثل وبسایت من داشته باشد چون که وای میخواد بلاگ نویسد. من گفتم بله مشکلی نیست، ما این رو میتوانیم از 3200 سومانی سازیم. این در حقیقت نرخ ارزان است ساختن وبسایت چون که در آنجا هاستینگ است و همه این پلان ها و با او یاری میکنیم برای 1-2-3 ماه آینده تا که وبسایت اش رو استفاده بردنش رو یاد گیرد و مقاله‌اش رو نویسد. اما متاسفانه بله این مشتری رو از دست دادیم. به هر حال این تجارت رو اونقدر جدی نگرفتیم تا حال، اما در سال 2024 نقشه است که بله بسیارتر وی رو در وبنامه‌های خود تبلیغ کنیم تا که مردم فهمند که ما این گونه خدمت رسانی داریم. دیگر اینکه باز در همین وبسایت rizogif.com مقاله نویسی که چگونه مقاله نویسی مبلغ درآمد میاری. برای مثال مقاله می نویسی و تو میتونی که محصولات های دیگر آدمان رو در مقاله نوشته خود تبلیغات کنی و برای همون کارو کردن مبلغ درآمدی بیاری. این یک از درآمد. دوم درآمد است که با گوگل ادسنس تو میتونی که همون تبلیغات های گوگل رو در این وبسایت گذاری با مثل که doniju.net کار میکند و بله بسیار از وبسایت هایی که مقاله می نویسند و مثل یوتیوب چخیلی که همون پارتنری پروگرام یوتیوب همین تبلیغات ها رو میگذارد و پس اون تو یک چند فایز درآمد میاری در این هم. اما من با وراسی فکر کردم که از ادسنس نمیگذارم چون که کاری وبسایت رو خیلی سست می نماید. اما اگر که در آینده مقاله من رو زیاده است ممکن 10,000 آدم خواند، شاید که توانیم که یگان برند های مشهور کشور اگر که روان کنند بله نویسید admin@rizogif.com و من میتونم که امان محصولات شما رو تبلیغات کنم در هم مقاله خود هم در یوتیوب وبنامه خود. اما راستی گپ از تجارت www.rizogif.com که وب دیزاین است یگان مبلغ درآمد نآوردیم، از تجارت مقاله ها هم یگان مبلغ درآمد نآوردیم، در حالی که زیاده از 9 مقاله نوشتم و مقاله نویسی آسان نیست و بله اونها رو گذاشتم. خواننده هم هستند، بسیار زیاده از 1000 آدم میرود وبسایت من در 24 ساعت که این زیباست میروند و میکوبند و میخوانند و پیام روان میکنند. اما تا حال بله یگان از روی مالیه گیریم درآمد نآوردن، هم rizogif.com مقاله و هم همون وب دیزاین. خب آمدیم با دیگرین جریان درآمد من که نام دارد IT آموز و آن هم در وبنامه یوتیوبی رو من در نظر دارم. itamuz.com این دیگر تجارت است و وبنامه یوتیوبی IT آموز نیست دیگر تجارت است. بله در بعد از آن که من بله در 2 شرکت کار کردم و از کاری برای 2 شرکت بیزار شدم و بله خسته شدم، 1 ماه کاملا دور رفتم و پس با خلاصی آمدم که تجارت های خود رو آغاز کنم و 3 تا ایده به سرم آمد. 2 تا آنها در 16 آگوست بود، یکی دیگرش باشد در 1 سپتامبر که نام دارد IT آموز و در این وبنامه IT آموز زیاده از 14 نوار گذاشتم و بله از 14 نوار ایجاد کردم. وقتی که این وبنامه که مانتیزیت زده پیوستم بود چون که همگی 186 ابونه‌چی دارد و بله من با ایده اومدم که بیا یک از سوراخ‌های همون دونیشن رو میگذاریم و آدمی که یگان چیزی که آموخت از این وبنامه میتواند که با ما بله 10 روبل 100 روبل یا که 1 یورو میتواند که با ما بله روان تیاد یا که قهوه خرد و بله چگونه که میبینید من از روز 1 سپتامبر تا روز 31 دکمبر سال 2023 همگی 1 یورو و 11 سنت درآمد آوردم و خلاص که این با پول توجیه می شود 13 سومانی از وبنامه یوتیوبی IT آموز که یک کس به نام 10 روبل 6 روز پیش با ما روان کرده است و یک کسی دیگر نام داشته است محمد نظر که 100 روبل با ما روان کرده است و نوشته است که اکای ریزا سلام، از تماشابینان دائمی نوارای شما هستم. سپاس برای همه زحمت و مهنت ها و درس و آموزش هایی که برای ما انجام میدهید. واو این در حقیقت که زیباست. و بله همگی 13 سومانی از همین تحفه ها یا که قهوه های خریده
тамошобинони вебномаи IT омӯз ки дар он ҷо зиёда аз 14 видео эҷод кардем ва ҳар як видеои эҷод кардае ки ман мекунам ин барости хело вақти зиёдеро мегирад ва ози ман нанолида истодам дар ҷои ризоти нолидести не ман лаззат бурдам аз онҳо ин дамина зебост аммо аз рӯи молия гирем агар бале барои 14 видео ки мумкин зиёда аз 200 соат дар ин ҷо масраф шуда бошад даромад овардем 13 соат 13 сомонӣ ё ки 13 14 сомонӣ бале зебо ва меравем ба охирон бизнес идея ки ман дар сарам омад ва тӯли якчанд моҳи охир 4-5 моҳи дар болош кор карда истодем ном дорад www.itomuz.com ва ин Udemy тоҷикӣ аст ва дар ин ҷо зиёда аст то ҳол 8000 сомонӣ масраф шудааст ва бале мо сармоягузорӣ карда истодем ва мо умедворем ки ин тиҷорати бузурге мешавад ва инро ман расман дар лаҳистон ба қайд гирифтам NIP region number рақамҳои андозсупоранда ҳамашро тайёр кардам ва аз рӯзи 1 январи соли 2024 фаъол мешавад тиҷорати расмӣ шинохта мешавад ва бале акнун нақша дар соли 2024 он аст ки нақшаи молиявӣ он аст ки намедонам шояд ки ягон ҷои кор дигар равам аммо ин ҳол маълум нест албатта ягон ширкат дигар маблағ афсонави медиҳад бале шояд ки равам аммо оё арзанда аст ё ин ки нест инро боз фикр карда накор аммо ба ҳар ҳол нақша дорам ки беҳтарин курсҳоро созам дар вебномаи IT омӯз ки яке аз онҳо Linux буд ки онро ба итмом нарасонидам ва яке дигаре буд номаш Python худи ҳозир ва ба ростии кору бор зиёд ки буд барои ҳамин натонистам ки ин курсҳоро ба охир расонам нақша он аст ки ин курсҳо комилан ройгон мешаванд дар вебномаи IT омӯз ва агар касе қимате гирифт метавонад бале донейшн кунад ё ки ҳава харад ба мо агар касе қимате ҳам нагирифт ягон мушкилӣ нест аммо курсҳои CompTIA A+, Network+, Security+, барномасозӣ, тайягари мобилӣ ин гуна курсҳоро дар нақша дорам ки мехоҳам дар ҳамон вебсайтаи www.itomuz.com гузорам ва онҳо ба маблағ меоянд чунки мехоҳам беҳтарин курсҳоро созам ва тиҷорати донишгоҳҳоро аз байн барам донишгоҳҳои кишвар дар соҳаи IT тайёр бошед вебномаи мо бар муқобили шумо аст албатта ки шӯхӣ аст тиҷорат ошавад касе ки метавонад ғолиб ояд аммо ман ба ростӣ ҳамин гуна шахсе ҳастам ки вақте ба ягон кор шурӯъ мекунам бояд ки то охир равам ин аён аст аз ҳамин вебномаи ютуби ман ки 7 сол мешавад ки 9000 обуначӣ ҷамъоварӣ кардаму халос аммо ба ростӣ нақшаи ман дар IT омӯз ҳамин аст ки ману мо ҳамдаста дорем дар IT омӯз беҳтарин платформа месозем ки ҳам донишҷӯён таҳсил кунанд ҳамин ҳунарҳои рақамиро барои мисол навор гирифтану видео эҷод кардану барнома сохтану компютерро омӯхтану илмҳои компютериву зеҳнисониву ҳамаи ҳамин беҳтарин мехоҳам муаллимонро ҷалб кунам ба ин вебсаҳифа то ки онҳо курсҳоро созанд дар ин ҷо гузоранд шогирдонро пайдо кунанд як платформаеро ба мисли Udemy созем ки бо забони тоҷикӣ бошад тоҷикона бошад шарҳ нависанд яъне умуман мактаби донишгоҳи бузург шавад бале имрӯз ин суханонро ман 31 декабри соли 2023 мегӯям ва ин навор шояд ки баъд аз 5 сол лозим шаваду баргардем бинем гап занем ки бале ризо тавонист ё ки натавонист аммо ба ҳар ҳол ин зебо буд яъне гуфтан ҳеҷ гап надорад бача бале ин орзу аст орзу кардан ройгон аст ку орзу кардан ройгон аст ва бале инҳо буданд орзуҳои ман дар соли 2024 ва ташаккури зиёд дӯстони азиз ва ман умедворам ки аз ин гуна суҳбатони дӯстонаи онлайнӣ шумо чизе гирифтед ва бале инҳо буданд дар умум даромади ман дар соли 2023 аз хотиратон набароре ки масрафҳо дар ин ҷо пайҳонӣ буданд ва масраф ин ки ман монитори нав гирифтам мониторҳои пешинамро фурӯхтам ба нархи хелом арзон бале компютери нав харидорӣ кардам дар ҳамон моҳи декабри соли гузашта пасон ки 25000 сомонӣ қариб нарх дорад ва бале бисёре аз ҳамон столу стулҳои худро нав кардам баъд саёҳат кардам ба Норвегия ба Белгия зиёда аз 5-6 парвоз доштам дар ин сол ба Варшав 2 маротиба рафтам ба Краков 2 маротиба рафтам Катовис рафтам бале яъне масрафҳо пайҳонӣ буд ва боз IT омӯз дар ин тиҷоратҳо масрафҳо буд ва ба ростӣ ман шодам чаро чунки ман аз коре маблағ даромад оварда истодам ки ман ҳаловат мебарам ва ин аст асос ин аст яъне ҳаловат бурдан аз коре ки ту мекунӣ дар соли 2024 мебинем чӣ гап мешавад ва умедворам ки дар ҳақиқат ин навор ба шумо қимате дод ва илҳом дод ва
شما اگر یگان نمودی رو تجارت های دیگر رو پیشنهاد کردنی هستید لطفاً در شهر نویسید و من خیلی شوق‌آور است دانستن و فهمیدن و بله سپاس به پایان. اینها بودن انا همون راه‌های درآمدی که با من کار کردن یا اینکه گویا کار کردن و تا ویدیو دیگر خیر.